Salibonani bathandekayo, siyabonga ukuhlangana lamhlanje njalo kusifundo sethu, isifundo 9 saleli ikota. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo, nginxusa abangane bami bona bazethule phambi kwenu nabo ngokufana naye. Salibonani balaleli lababukeli, siyalamukela kusifundo sethu sanamhlanje. Sibonga inkosi esigcinileyo isivikela phakathi kwesikhathi sonke sona lesi. Mina engikhulumayo nguElder Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu UJesu. Siyabonga ukuphiliswa nguThixo kuze kufike lona leli thuba. Sengathi singabusiseka ngesifundo sayo nale iviki okhulumayo uMrs Esimhlanga. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lika Jesu Kristu. Mina engikhulumayo nguTalent Ncube kaSibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ukuthi usiphe ithuba lokuthi sihlaziye usifundo 9. Sicela umoya wengcwele asithungamele ekuzwisiseni iqiniso lalesi sikhathi siphile ngalo ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kaNcube ngomthandazo. Sinyaphinda njalo bana ngilamukele bathandekayo kulesi sifundo sencwadi kaHebrews. Singakhohlwa ubana isifundo esikhangela izinsuku zokugcina. Lizananzela abangane bami ukuthi lincwadi le ingeyezincwadi ehlanganisayo uhlelo lukaIsrayeli lwezolo. Lapho kwakusiba lemihlatshelo usuku ngosuku. Ibisiveza kupheleliswa kwale imihlelo esiphambanweni sika Kristu. Leli viki ke sikhangela ke isifundo esiqhakathekileyo esikhangela ke uJesu umhlatshelo opheleleyo. uJesu umhlatshelo opheleleyo. Sisingakhohlwa ukuthi uIsrayeli izolo babe siba lezi inkonzo zokuhlaba njalo njalo. Emva ubona uKristu sefile wabuyela ezulwini. Bakhona abasala belokhe besenza umkhuba ofana naye. Yikho incwadi kaHebrew sokumele ilumbanise lezi zinto zozibili, ichaza ukuthi lokhu ebelikade likwenza esiphambanweni sekwenziwe kwaphelela. Ake lisifundele uHebrews ngo10 ivesi lika14. AmaHebheru ngo10 ivesi lika14. Ngoba ngomhlatshelo owodwa usephelelise nini lanini labo abenziwa ukuba ngcwele. Nxa silalele ivesi Maforo Mhlanga sisizwa yesithini? Ivesi lamandla le ekutshoyo kubana ekusindisweni kwethu ngokunikelwa kukaJesu, ukuzinikela kukaJesu wahle waphelelisa konke. Endulo le kwakusiba lemhlatshelo echiyeneyo ikhomba izinto ezichiyeneyo, kodwa konke lokhu kwakukhomba kuJesu. So ngokuhlatshwa kukaJesu kumbe umnikelo kaJesu uyaphelela, ugcwalisa konke. Akula okuza kubuya phezu kukaJesu. Uphelele loba kuyini mhlobo wami othandekayo kwenziwe ngoJesu, sasesisindiswa ngoJesu kwaphelela. UMaforo uthinta indaba eqhakathekileyo lapha mfundisi. Right. Ithi ngomhlatshelo owodwa. Yes. Waphelelisa kokuphela uforever. Kusitsho ukuthi izolo Israel ubelokhe ebuya legazi lenyamazana. Abuye la kusasa, abuye kusisa. Ngoba lelo gazi bekungavumi ukuthi lisuse isono. So beliveza lelo gazi elizabuya ukuthi isono lisuswe, sisuswe yikhumafora kuthinta laphana. Lelo gazi bekuligazi likaJesu, yilo lodwa elipheleleyo. Ngemva kwegazi likaJesu yikho kungasavuma ukuthi siqhubeke sizokhonza sisiza lemhlaje. Ngeyindlela okunye kuphela ukutshoyo akusikho ukuhlanganisa kuphela yonke onye kutsho ukuthi igazi lezinyamazana
alamandla Hayi kalila. okususa izono. Angazibona uthini umdala uNcovi. Yes, kuveza ukuthi imhlatshelo yonke eyayisenziwa yazuza ukugcwaliseka ngomhlatshelo kaJesu Kristu. Jesu Kristu. So nxa ngingabeka umzekeliso Yeah. ngephasika babesenza umhlatshelo Right. okuthiwa yi-Passover leyo. Ngelokhuzenini nge-Day of Atonement babesenza futhi umhlatshelo behlaba imbuzi liyani yayimele uJesu. Kodwa esiphambanweni imihlatshelo yonke yazuza ukugcwaliseka ngoJesu Kristu. Kube sokusithi ama-event igazi lika Jesu lanele ukugcwalisa wonke ama-event ngegazi elilodwa. Umlobi wethu ngeke kulento engithathekisileyo uthinte ngemicombi la ngempawu abantu abazisebenzisayo eziningi ukuthi kongasetshenziswa umkhumbi kaNoah ukuthi umkhumbi kaNoah lo uveze ukuthi lokhu ukumeleni kongasetshenziswa inhlanzi kongasetshenziswa ijuba elimele abomjaho kathi kungenxa yani kamhlanga kusetshenziswe indaba yesiphambano yaba yemqoka na yaba luphawu losendiso labantu. Okay, siyabonga mfundisi. Ungafunda u1 Corinthians chapter 1 iverse ngo18 kusiya phambili. Umpostoli Paul uveza ukuthi uNkulunkulu usebenzisile izinto ezikhanyakala engani ziyiwula ukuveza ukujula kwecebo losindiso. Isiphambano besisetshenziswa njengendlela yokubulala izigangi izikiwi esinyanyekayo bekuyisiqongo sokuzwisa isigangi ubuhlungu ngoba even ngesiphambano lokuyangeka umuntu behlale sesiphambanweni lokhe kancane esiza ubuhlungu lobuyana bekuyindlela yokuthomenta bekuyindlela yokuthi umuntu afezwile ukuthi ende icala ulibhadalele. So isiphambano sisetshenziswe nguNkulunkulu ekukhalipheni kwakhe ukuveza lokho Kristu asenzele khona. Yes. Okunye okuthathekisayo ngesiphambano lobu ungakhangela indlela esiyiso sona. Yes. Sime sikhangele phezulu. Right. Esithi vertical and horizontal. All right. Okutsho ukubana siyabuyisa ubudlelwano obubephukile phakathi komuntu loNkulunkulu. La phakathi kwabantu labantu. So njobe thinta uMrs Mhlanga uNkulunkulu uyasebenzisa izinto ezibula aveze iqiniso lakhe ngokujula. uJesu yasho futhi uthi ofuna ukunilandela kathwale isiphambano sakhe angilandele. Isiphambano kwaIsrayeli wawungahleki ngesiphambano eRoma. Nxa ukhuluma ngesiphambano umuntu wawuyaba umthuke kakhulu. So uJesu nxa esithi thwala isiphambano sakho uthi ukuthi dela konke fana ubusunilandela. Isiphambano kwakuyikufa. So kuJesu sithola kusetshenzisiwe ukuthi uNkulunkulu wasesifa kokusiba nzima ukuthi abantu balandele umuntu ofesiphambanweni ngoba yinto eyisekayo. But uNkulunkulu uyakusebenzisa ukuthi entweni eyisekayo eletha ubuthakathaka kuphume kuthutshe amandla lensindiso yethu lokuthi lo kumele akhonzwe ngoba ekuvukeni uyakhonzwa ulensindiso njalo. Siyabonga into kulapha esiphambanweni okugcwaliseka khona imihlatshelo besikade sikhuluma ngayo uqaliseni. Kungenxa yani kwakudingeka imihlatshelo na singakawuphendula umbuzo singakaxoxe ngawo umbuzo lo kungaba kuhle sikhangele uHebrews 9 iverse lika 15. Hebrews 9 verse lika 15. Yes. Hebrews 9 iverse ngelika 15. Ngenxa yalokhu uKristu ungummeli wesivumelwano esitsha ukuze kuthi labo ababiziweyo bathole ilifa elingapheliyo elathenjiswayo njengoba sewafa njengenhlawulo ukuba abakhulule ezonweni abazenzayo esivumelwaneni sakuqala. Ohlufake umuntu wakho kwale iverse ikhuluma ngesivumelwano esinjani esitsha. Kuma ngesivumelwano esitsha ikhuluma futhi ngesithembiso umvuzo umuntu azawuthola.
yona ivesi sizwa ichaza njani ukufa kaKristu njengomhlatshelo wethu, ugcwalisa njani udaba lesivumelano sokuqala na? Indawo yezivumelano endulo okwakusenzakala lalithi kumbuthe ngumhlabathi kumbe kuleli kuvumelanayo. Alright. Kwakuhlatshwa inyamazana bese liquma phakathi nakwayo linalo babili bese lisithi uma ebakhona ozakwephula isivumelwano sethu lesi, Yes. makaphathwe ngendlela esiphethe ngayo le nyamazana, adatshulwe ngendlela esidabule ngayo le nyamazana. Sikubona kusenzakala futhi phakathi kukaNkulunkulu lo-Abraham. Yes. uNkulunkulu avumelane lo-Abrahamu okusungulwa khona isivumelwano sakuqala. uNkulunkulu abe sefunga yena afunge ungayibala iBhayibheli ithi yona owaqumayo uNkulunkulu yena. Alright. Evezwa ukubana uthi hayi nxa kungephuka ubudlelwano phakathi kwami mina uNkulunkulu lawe muntu ongenza ukubana sibuyisane yimi uNkulunkulu. Yes. Sibona uNkulunkulu olothando olujule kakhulu sihlobo ezithandekayo. Kwakungenzeka ukuthi achiye ethi hayi nguyephule umthetho lo, kathwale umthwalo azithwalele, kodwa uNkulunkulu uyabuya futhi afike asithwalele umthwalo esikubonayo ngoJesu eselenga isiphambanweni esisafunda ngaso. Yes. Siyabonga uMaforo ngikhumbuza ukuthi umaHebheru ngo-6 ungabala from verse 13 ukhuluma ngokuthi nxa kwakusenziwa lezi zifungo umuntu wayefunga ngolutho oluphezulu kulaye kumbe kulalokho abakubambileyo. So ibisisithi uNkulunkulu esenza isivumelwano lesilo Abraham. Kwakungelo olunye ulutho oluphezulu kaNkulunkulu ayengafunga ngalo. So yikho uNkulunkulu ungabala uverse 13 wakhona uthi uNkulunkulu wafunga ngaye. Esithi ukuthi yena nguye engehluleka ukusigcwalisa lesi sithembiso angazidabula phakathi. So kuyivow kuyi-oath kuyikufunga kokuthi uNkulunkulu kwakungayenzi ukuthi uNkulunkulu ehluleka ukusigcwalisa. Ungabala uverse 18 wakhona masithi akuvumi ukuthi uNkulunkulu aqamba amanga. So isithembiso esenza kuAbraham isithembiso esasihlala phakathi yitho esisibona sesigcwaliseka uJesu esesiza kuzo. So izithembiso lezi zazidinga ukulalela okujulileyo, ukulalela ongela mpazamo, ukusebenzelana lalo elenze ini isivumelano kunye naye. Kulento enthathikileyo umfundisi ethi into engumaforo ukuthi esivumelwaneni sikaNkulunkulu lo muntu umuntu nguye oyehlulekileyo. Kuthiwa igazi leli lalichithwa beliveza ukuthi kuyakwenzakalani kuloza kwephula isithembiso. So sithiwa lapho ephula isithembiso ngumuntu kodwa ofayo nguNkulunkulu. Yayibona imistry yangikhona ukuthi uNkulunkulu ugcinile isithembiso kodwa uphinda athathe indawo yomuntu yokwehluleka afe endaweni yomuntu. Luthando olesabeka kumangalisayo. Uthini mdala kancane? Yes, ukuthi kulesi sivumelwano esitsha sithola uJesu enguye ofayo. Alright. Laphana kwakubulawa izi. By the way, uthele isivumelwano esinjani? Esitsha. Akuchaze indaba yobutsha. Ukuvike liphelele like la ichaza. Akuyiphinde njalo icace. Sitha ngayiphi indlela? Ku sanctuary earthly sanctuary. Ebibaliswa lapha. Imihlatshelo ekade senziwa ibingezi inyamazana. Alright. Ikhomba kuJesu onguye umhlatshelo opheleleyo. Esivumelwaneni esitsha akusabulawa izinyamazana. Kawusahambile enkukhu emhlophe uthi uya le nkukhu emhlophe kumbe emnyama siqume iqedisale khonapho idliwa. But kulesi isivumelwano esitsha uJesu usefile. Wasifela. Kafanga kuphela wavuka. Wahamba ekhaya ezulwini waba ngummeli. Yikho iBhayibheli sithi ungummeli wesivumelwano esinjani esitsha. So okuveza sobala ukuthi uJesu wathatha instead of ukuthi thina sife yena wafa endaweni yethu ukwenzela ukuthi thina sizuze ukuphila. So ukuphila sakuphiwa ngento engani iyibuwula eyokufa. Ngokufa uJesu wenelisa ukuthi asenze ukuthi sibe ngabantu abaphila naphakathi nxa simamukela.
Yes. Hayi. Iyathathekisa indaba le. Right. Hlobo ezithandekayo. Indaba esayenzelwa uNkulunkulu esiphambanweni. Ijule kakhulu. Ungabala kahle kuthiwa sizayitaticha ingunaphakade yonke. Alright. Ijule awungazake wayizwisisa kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi akwenze esenzela mina lawe. EnguNkulunkulu, uNkulunkulu kafi isihlobo esithandekayo. Kodwa wasesifa ukuthi ahlenge wena, ahlenge mina. Ngesenzo esasisenzile, la ngesifunga esenzile. uNkulunkulu esimkhonzayo emfuna ukufithezela ukuthi uthembekile. Uyagcwalisa izethembiso. Siyabonga. Kanti vele okwayenza wafa angithi umthetho oyephukileyo. Yes. Lapha kungaziphi indlela singananzela ukuthi umthetho sibili uyinhliziyo yendaba ezinhle. Alright. Yeah, uyinhliziyo yendaba ezinhle. Yebo kasisindiswa ngokugcina yini umthetho. Kodwa uyinhliziyo yendaba ezinjani? Ezinhle. Lokhu kungaziphi indlela singakunanzela khona khona. Okulethwayo lapha mfundisi ngomthetho ukuthi uyinziki yendaba ezinhle ukuthi usathane iargument yakhe ukuthi umthetho kaNkulunkulu awungeke ugcinwe ngumuntu. Yes. So Adam esewonile usathane wayele claim uNkulunkulu umthetho wakho awugcineki. So yikho alokhe kuletha ezingqondweni zethu. So ukuza kukaJesu kwabuya ukuzosusa amanga njalo lokuzo demonstrate ukuthi impilo yokulalela uNkulunkulu iyenzeka ngamandla kaNkulunkulu. So umthetho lapha uyavela ukuthi uNkulunkulu ubengeka ugobise ngoba kuyisimilo sikaNkulunkulu besingeke sigoquke. Yikho ukukhulunywa khona ngejustice ukuthi usathane phela uyala ukuthi uNkulunkulu angaba just aphinda abe merciful njani. Uthi kokubila kuhamba but uNkulunkulu esiphambanweni waveza ukuthi umthetho walo uphelela njalo umuntu ethethelelwe isindiso. So uNkulunkulu ubuyile ukuzokufa, uJesu uzile ukuzokufa ukuveza ukuthi umthetho kaNkulunkulu kawutshintshi. Nxa simamukela uJesu njengenkosi uyadala kithi inhliziyo ezintsha. Last week sike safunda ngenewness ngobutsha benhliziyo ukuthi nxa umthetho usubhalwe enhlizweni ke kucovenant entsha sesihamba ngokulunga. Yikho sekungena khona ukuthi hayi kupossible kuyenzeka ukuthi intando kaNkulunkulu siyigcine ngoba vele sesisindisiwe. Nxa uKristu ephila phakathi kwethu amandla okumlalela uNkulunkulu akhona. Kodwa ngamandla ethu singazama ukugcina umthetho ngendlela yokufuna ukusindiswa kuza sehlula ngoba vele kusehlula. Okwenza uJesu wabuya wazokufa yikuthi umthetho ubungeke ugcinwe ngamuntu ngamandla akhe. Yes. Ngike ufuthi indlela okunye ngudobha lapha maforo ukuthi ngabe umthetho ubukhitshwa ngoba uSathani akufunayo ukuthi umthetho ukhitshwe. Yebo. Nxa umthetho ungabe ulokhu khona abantu babe bebona ukuthi isono sikhona. So uSathani ufuna ukufaka engqondweni zabantu kube ngani isono kasikho. Kwenzela ukuthi adlale kuhle lengqondo zethu. Right. So yena argument yayo ukuthi umthetho kawususa ukuze abantu basindiseke. But ngabe umthetho besisindiswa ngokuthi umthetho utshintshwe kumbe ususwe. UThixo belakho kuphonga ususa umthetho. uJesu engafika ephonga utshintsha umthetho umuntu abesesindiseke. Kodwa uJesu ubuya aqale azogcina umthetho engakafi. Azogcina umthetho ngoba uJesu anti umele uAdam engakawoni. Liyakuzwa kuhle lokho. Umele uAdam kanjani engakawoni. So ayeveza ukuthi umuntu it is possible ukuthi agcinene umthetho. So esegcine umthetho uJesu abe sesifa. Kuveza ke ukuthi kwakhona thina silamandla okugcina umthetho ngokwamukela uJesu owawugcinayo. So kasigcini umthetho ukuze sisindiswe. Kodwa sigcina umthetho ngoba sisindisiwe. Lo oseyamukela uJesu kakuvumi ukuthi angagcini umthetho kaJesu. Ngoba uthe engakamamukeli ubevele engela mandla okugcina. So ngezindlela nxa sesehluleka ukugcina esemamukelile
uthi amandla okwamukela uJesu kaasebenzanga kimi so kaasebenze ngokuthi siwugcine umthetho. Ufuna ukukhuluma hayi ungasusa umthetho akusela vangeli. Yes. Akusela indaba esifuna kuyifa isiqola sena ukuthi sonke abantu bayachumayela ivangeli. Yes. Bethi hayi umthetho wabethelwa. Ungawususa akusela yikho lapha ekugcineni lapha uthi kwenza umthetho ube central kuvangeli inhliziyo. Wonke umuntu okhetha uJesu usethintile uncubo wathinta umhlanga lapha umele agcine ngoba yiso isimilo sikabani sikaNkuluNkulu. uNkulunkulu wathi lokhu umthetho lo ngeza ke ngawephula ngeza ngawugobisa ukuthi ufinyelele umuntu yistandard. Unjalo engingakwenza kungangcono mina ngife ukuze ngibuyise ubani umuntu. Emphasis ethu esifuna ukufaka la isiqoqa sendawo ukuthi hayi bazalwane umthetho ngakaNkulunkulu ngoba iningi lethu ngakunanzelela nxa sesikhuluma ngomthetho sayo sisilwa ngodwe nje kuphela wesine kodwa eminye ngoba singathi ungafebe akunamuntu ovumelana ukuthi ungatshontshe sonke siyafuna ukuprotecta into zethu ngoba umthetho kaNkulunkulu ulungile. Ngikholwa kungaba lohlupho ngaphansi ungasela mthetho. Khangela mfundisi ukuthi umuntu uzehlisa njani. Imbuso yemhlabeni ilemthetho. What more igovernment kaNkulunkulu ongcwele izawuswela njani umthetho? Ngitsho lekhale likamnumzana lomthetho. Omunye uthi yena ngoba okwenza kube njalo abantu bafuna inkululeko. Yikuchasiswa kwenkululeko okufipheleyo. Uthi yena ngiza kuchasisa ngesindebele kakuhle lokho. Uthi true liberty is freedom which allows you to do what you ought to do. False liberty is freedom which allows you to do what you want to do no matter how bad it is. Okay. So ngezindlela uthi ukukhululeka okuyikho yikukhululeka okukuvumela ukuthi uyenze intando yalowo omlandelayo. Right. Kodwa ukukhululeka okungayisikho yikuthi uyenze noma yini oyifunayo loba imbi kanjani. Alright. So njengomntwana umfundisi umlilo abantu abami ngenani ngo6 la umntwana ofuna ukukhululeka okuyikho uyangena u6 engakachayi kumbe ngo6 kodwa lo ofuna inkululeko engayisiyo yathuba buyangiqilibezela mina ngifuna ukuzingenela ngo7. Asokufake emgwaqweni la. Nxa ufuna ukukholisa ukudrive yazi imithetho yomgwaqo. Nxa ufuna ukubona ukuthi kubuhlungu ukudrive ukuthi lo lokazenzele intando yasemgwaqweni kuba lo akusibalele abaseFeso ngo3 verse ka14 kusiya ku19. Yes. AbaseFeso ngo3 verse ka14 kusiya ku19. Ngo3 ivesi ngelika 14. Ngoba silokho sikhangela indaba yena le kaKristu esiphambanweni ekaKristu andumbuzo wesifundo sethu thana uJesu umhlatshelo njani opheleleyo. Kuthi kwakule mhlatshelo njani ehlukeneyo eminenginengi. Ake sizwe livesi uEphesians abaseFeso ngo3 verse ka14 kusiya ku19. Verse 14 kusiya ku19. Ngakho kasisayi kuba yizingane. Siphoswa emuva laphambili ngamagagasi. Siphethulwa lapha lalaphaya yimimoya yonke yokufundisa kanye lokuhlakanipha lobuqili babantu ngamasu abo enkohliso. Verse 15. Kodwa ke sikhuluma iqiniso ngothando. Sizakhula ezintweni zonke kuye yena oyinhloko lowo nguKristu. Kusukela kuye umzimba wonke ohlanganiswe wabanjaniswa yimisipha yonke ewusekelayo uyakhula uzakhe ngothando isitho ngasinye sisenza umsebenzi waso. Lokho umthandazo kaPaul esenzela abantu bonke. Kanti vele uyini umthandazo kaPaul nxa salele ivesi lona leli oyini? Yeka ngihle ngithi mina hleli ngincede lapha. Sihle sixoxe sikhangele ukufa kaKristu emva komthandazo kaPaul.
okungaphezulu kokwesula kwezono kulempawu ezinhlanu ezikhonjwayo inhlobo ezinhlanu zonezi zemihlatshelo ehlukeneyo zichoni zonezi inhlobo ezinhlanu eziqondana lemihlatshelo. Okay. Kwakulomhlatshelo wokuqala esiyaqala ngawo. Right. Owawungokuchisa. Wakuchiswa inyamazana iche yonke. All right. Lo wawukhomba ukufa kukaJesu. All right. Njoba uJesu wafika walenga esiphambanweni. Right. Wafa uJesu. Kwakuyiwo okuthiwa iburnt offering. Umhlatshelo wokuchiswa. Kube lo mhlatshelo wawusiba khona abasithi yi-grain offering. Owezilimo wawusitsho uletha ukubonga. Ukubonga kwethu kuJehova. Kube lo ukuthula bayithi peace of fellowship offering. Owawusitsho esinawo ikakhulu nxa sithatha isidlo laphana i-communal meal labangani sasithokoza kuJehova lokubuyisana lo Jehova. Kube no wesono sin purification offering owawuveza wona sisiyona sinja ngithi bese sibuyisana lo nkulunkulu ukuthi hayi ngiyaphenduka sengivumile ukuphambanisa kwami. Kube le guilt or reparation offering ayiletha ukubuyisana lo Jesu okucela intethelelo kuJehova. Sibuyisana la yonke le iminikelo eyayisiba khona siyathi ukuthi yayikhomba kuJesu. Sibuyela kuverse yethu imemory text yethu esiqale ngayo ukuthi uJesu wanikelwa kanye ukuze wahle waqedelana lakho konke lokho okwakusenzakala. Actually vele yayinganhlanu kuphela yayiminengi ukwedlula yona le kodwa okwanamhlanje sizakhuluma ngayo nale emihlanu eyayikhomba eyagcwaliswa ngoJesu esezile kuona lo mhlaba. Okunye sikubonayo lapha Mrs Mhlanga ukuthi emhlatshelweni le uJesu yagcwaliswa nguJesu esiphambanweni. Okuthi ukuthi umuntu oseyamukela uJesu ungabona engumuntu ongafuni ukuthi isono sisuswe kuye. Lokho sithi sele 5 years to 10 years ekhonza mina ngiyazi ukuthi ndenzondo. Number 1. Number 2, ungabona engumuntu ongabongiyo. Ukuthi hayi umlimo ungincedi ungisizile la lami ngiyabisela okwethumile umnikelo. Ngoba kasibiselele ukuthi uNkulunkulu azasibusisa kodwa sibisela ngoba usibusisile. Ungabona futhi engumuntu ongafuni ukuthethelelana labanye ngokuphathiswa nguJesu. Which means imhlatshelo leyi akazange azuze ibenefit yalokho okwakusenziwa ngabantwana bakweIsrayeli. So ngokwamukela umhlatshelo lo okaJesu ku-New Covenant sivuma ukuthi uJesu akathathe indawo kukho konke empilweni zethu. Bensithi ngizathi talent lapha then yikho umpostoli Paul esethandaza uthi uthandazela ukuthi uKristu kahlale enhlizweni zabakholwayo. Kutsho khona lokho uthi ukuthi uKristu angayithathi indawo enhlizweni. Impilo yonke yomKristu iyatshintsha. Ubudlelwano bakhe loNkulunkulu isono kasithandeki kumKristu njengoba usitsho njalo ubudlelwano bomKristu lomuntu yikho esiyakhona ku-peace offering ukuthi i-fellowship ngidlelana njani. Yikho lapha umfundisi umaforo uthintile ukuthi isiphambano silo godolo uyaphezulu. Ubudlelwano othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomoya wakho wonke la abesesithi ubusithanda umakhelwane njengoba uzithanda. So uveza ukuthi ngifuna ukuthi uKristu kabe lempande empilweni zenu. Lina ubani grounded liluzwisisa uthando lukaKristu. Yikho umpostoli Paul esithi kuGalatians 2:20 akuseyimi emphilayo kodwa sokunguKristu. Nxa simlandela uKristu esephila empilweni zethu isono siyakufa impela. Umina ukuzi-emtha kuthiwa indaba yokuthi uKristu afe i-burnt offering. Yikuveza ukuthi wazidela wazinikela ngokuphela. So yikho ethe ongithandayo
So isiKristu yiso lesi uPaul asibizela kiso yes ohludlule ungene la ku grain offering yokubonga ukudla angithi laphana ku John ngo6 iverse ka35 lo48 la ku sanctuary kuthiwani yimisinkwa sokuphila imisinkwa esivele ezulwini lokhu kuthatha impilo yomKristu ukuthi kadle ilizwi likaNkulunkulu vele isiKristu esingela kufundwa kweBhayibheli siba empty siyalahleka uJesu nguye isinkwa sokuphila kufanele ukuthi impilo yethu mfundisi ingenelane eyamela intando kaNkulunkulu ufanele siyamukele ngokuphelele yikho ethe ubenzela umhlatshelo kwaphela bonke abangcweliswayo bahlambulule ngelizwi lakho ngoba ilizwi lakho linjani liliqiniso so umKristu ule duty yokuvuka ekuseni impilo yakhe yonke kayidinga intando kaNkulunkulu ngoba umuntu kayikuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke ilizwi liyaphuma emlonyeni kaNkulunkulu silokho esikudlayo ungadla kakhulu isitshwala kuphela ungadli ilizwi likaThixo uzacabanga ngokwenyama kodwa into zakomoya zidinga ukuthi zicatshangwe ngendlela kaThixo okunye ebengufumene kulamazwi liwachoyo ukuthi okutsho eqaliseni ukuthi kayisithe sizigcinileyo sike sazisindisa ukuthi uKristu abe isinkwa sokuphila kuyasivezela ukuthi nguye ophethe izimpilo zethu ngikuthanda nxa sikhuleka kakhulu ukuthi abantu kwesikhathi nxa sifaka ukudla lapha etafuleni sesibonga komlimo sibone ngani hayi ukuthi hayi baba wethu sezwini sicela usibongele ukudla lokho busukudla lokho kuphela no okwenza uDaniel bala ukudla okwakunikelwe ezithixweni yikuthi uyabusukhonza ekudleni kwapha intafula sifaka ukudla phana ngenye inkonzo esihlangana nayo kunjani nxa ngibonga lapha ngibona ukuthi uNkulunkulu ngongigcinayo ngonika amandla wana ngisebenze ngidla lokho kudla kuvela kuwe sikho bala ngoba uyabusukhonza ongayisuyi hayi siyabonga kakhulu ngalokho angeke ngikhangele lapho uyazi ngiyathatheka kakhulu ngale ndaba ngiyathatheka kakhulu ngale ndaba uluntu luphatheke lwajwayela ukunikela imihlatshelo yenhlobonhlobo bedinga ukuthethelwa kwezono lokuthola usindiso ngapha bazihlukuluze bazisike bahamba uhambo olude kanjalo bedinga labathokoza uNkulunkulu wabo thina sikhangela njani lezi zinto ngokukhanya lokuzinikela kukaKristu esiphambanweni sisingabala lo Daniel 9:27 nxa isikhathi sivumela lo Hebrews 10:18 ikakhulu maqonana lale into yokunanza ukuthi kanti ukuzinikela kaKristu kunjani kithi ngono sibale uHebrews 10:18 alright nxa lezi sezithethelelwe kawusekho umhlatshelo wesono alright uMartin Luther mfundisi alright ngomunye waphila impilo efana layo nale obhalayo uthi wonke umuntu phansi kwelanga ulesikhala ule God shaped vacuum alright akulo lutho olungayifila leyo vacuum ngaphandle kukaNkulunkulu ngokwakhe so nxa ukulamba komphefumulo kuthi ukuthi kulolutho lumele lugcwalise and akulolunye ungazuzipanitshe uzincicha ukudla uzisiye uzenzeni akula mhlatshelo akungeke kube ngumhlatshelo wesono kodwa sidinga uJesu ukuthi kafile izinhliziyo zethu antu ayikhumbula indaba kaMartin Luther kuthiwa wayekhathazeke kakhulu ukuthi isono sizasuswa njani wayefundiswa libandla lalikhona leso sikhathi ayikhonzakile ukuthi hayi kuzafanele wenze lokhu ama-penances wenze lokhu uthi wathe qansa ema-stepsini beguqile besiya kuvunywa izono kungaqedakala esale lokho engakhululwanga uthi wezwe ivoice kamoya oyingcwele yathi Luther
the just shall live by faith. Kusitsho ukuthi abakholwayo abalungileyo balungisiswa ngokukholwa. So indaba ngeyokuthi mfundisi akula okunye singeza sikuphethe phambi kukaNkulunkulu ngaphandle kokuthi sisithele ngegazi. So siyavumelana sonke lapha uthi vele umhlatshelo ophelele ngubani? UJesu. Akusifundela uHebrews 7:27. Yes. Usuqhathanisa lo Hebrews 10:10. Hebrews 7 verse ngelika 27 kunge njengabanye abapristi yena kasweli kunikela imihlatshelo izinsuku zonke kuqala ezono zakhe kulandele owezono zabantu wabenzela umhlatshelo wezono zabo kwabakanye kuphela lapho ezinikela. Yes. Hebrews chapter 10:10. 10 verse 10 yeah. Ithi yona njalo ngaleyo ntando senziwe sabangcwele ngokomhlatshelo womzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Anilananzela ukuthi kukhulunywa ngobupristi la. Lo bupristi kabani bukaKristu. Actually nxa sikhali indaba yeKaHebrews iyokuqhathanisa ngapha lo Kristu angithi. Yes. Ukuzidela kukaKristu kuchazwe njani kule mibhalo efundwe lapha kathesi? Ungakhangela amaHebheru 7 verse 27. Esisungule ngakho isihloko sethu sithi umhlatshelo kaJesu opheleleyo. Yes. Ungafunda ngemhlatshelo. Vele imhlatshelo yonke yayimele ibuyiphelele. All right. Esikutshoyo ukuthi yayimihle. Kodwa lapha sokuthiwa okaJesu yiwopheleleyo. Okukutshoyo ukuthi kwakulohlupho lale yanamhlatshelo. OkaJesu kawulasici uphelele. Uphelele ngendlela osindisa ngayo. Uphelele ngendlela ogcwalisa ngayo uphelelise umthetho. Umhlatshelo kaJesu sihlobo esithandekayo. kuJesu kupheleliswa yonke into. Isono siqedelane naso. So akudingeki ukuthi wenze okunye okungaphezulu kukaJesu. uJesu wenele. Nxa usufike kuJesu useza kutshela osumele ukwenze. Kwesinye isikhathi mfundisi Mlilo uyastruggle uthwale nzima ukuthi ngathanda njani umuntu. Ngemvelo yami vele ngeke ngimthande Ncube kathandeki. Imvelo yami ayimthandi. Kodwa ngingaba kuJesu ngamukele uJesu sokusiba lula ukuthi ngimthande. Umthetho kaligcineki isabatha akwenzeki ukuthi ngekele ukufewa. Kodwa ngingaba kuJesu ngibe sengihlala ezinyaweni uyanginikeza amandla ukubana nginqobe isono. So okunengi konke lokho esikwenzayo ukuthi sifuna ukusindiswa ngemithetho ngokuthi angisoke ngenze lokho ngizazitshela ngithi lokho angenzi ngibe sengizimakela ngithi 10 out of 10 nokho akusebenzi. Asizeni kuJesu. Sihlale ezinyaweni samukele umnikelo wakhe umhlatshelo wakhe opheleleyo uzasinikeza lamandla okubana sinqobe. Yes. uJesu umhlatshelo wakhe kawusilungisisi kuphela uyasenza njalo sibe ngcwele. All right. Yes, siyangena ku process ye sanctification. Right. Nxa sesiyamukele uJesu kasikhweli ekubeni lesono kodwa sesikhula ekukhithikeni isono. All right. So uJesu umhlatshelo wakhe ulamandla njalo nxa usumamukele isono siyakhithika day by day. Isiphambano sizuzwa ngaziphi indlela sihlanzwa njani kumbe isiphambano silethani empilweni zethu ikakhulu umhlatshelo esikhuma ngawo. Angithi siyakwazi ukuthi nxa wayiquma inyamazana wayongayiqumi ngengqondo ehlanhlathayo wawuzwisisa ukuthi inyamazana okhelo yokusono yikufa nasindaba ngubani omele afe khona yimi Sengifake. isiphambano silethani sisibonani nxa sibona uKristu nangwana lapha esesiphambanweni ngimkhangele ngizikhangela mina ngokwami ngempilo yami kuyini engimele ngikufunde. Kwesikhathi athola sigqoke abanye sebephethe iziphambano laphana esiphambanweni sengibona iwundlulelana elingelasici
elingatshontshanga elingafebanga nguye uJesu elengile lapha Yeah. sethethe abayithi substitute usethethe isigaba sami indawo yami nguye osefebile nguye osetshontsile. Yeah. Just imagine iwundle lingenzanga lo wena uzenzele wayagcwalisa inkanuko zakho. Yeah. uJesu laphana umnikelo opheleleyo nguye sesithi yimi engikwenzileyo lapho ebemele ngife khona Nansendaba. sengifele uJesu. Yeah. Because sithi uJesu eCalvary lapha isipha wafa ukufa kwesibili ukuze ngingayi kukufa lokho kufa kwesibili. So balalele ake nisifundeni ukumamukela uJesu nalokho asenzele khona. Ungeza esiphambanweni wethulwa lomthwalo ikakhulunywa indaba kaMartin Luther lobu ungenzani uncenge ubhadi abanye bacanga ukuthi le intethelo ungabhadala imali. Yeah. Abantu bazizwe asilodlozi phela uJesu ukuthi uyathethela uyanikela esithi appeasement ugcwalise nje kuphela ispace kumele kube lobudlelwano umamuke ngoba wenze konke ubhadele konke iduty yami ukwamukela ngethulwe umthwalo umaforo endulo ngala abantwana bakwaIsrayeli wayesithi nxa engawona abuye lemvu afike kumpriest afake isandla phezulu kwekhanda lemvu abesevuma isono sakhe imvu engela sici isono siyabe sesitransferiwe Sangeniswa lapha saya emvini engela sici abeseyiquma not believing in this lamb but believing uJesu ozayo omelwe eleli wona khona okukhana ukuthi ilihlo lakhe lalikhangele phambili kwakusenza ukuthi acele lamandla ukuthi ngingasasiyenzi isono lesi not ukuthi uzaba umuntu lwanothi nxa sengonile ngiyahamba ngiye yenza isacrifice ngiphinde ngibuyele futhi hayi uyangithwalela. So kwakusiphiwa lamandla ukuthi amandla ukuthi Thixo ngingasabuyeli ngiyawacela. Mfundisi ngicela ukuthinta olunye ulutho lapho ukuthi ukuze umuntu ayizwe indaba yokujula kwesono lokuthi sibi okunganani phambi kaNkulunkulu. Isoni sasiyibulala inyama kwangabulala umpriest wawusithi ungafaka izandla njengoba ubuthalente esithi wena ngezakho izandla kwakumele ukuthi uqume. Angibazi ubuhlungu obabusiba senhlizweni sesoni nxa equma iwundle lingelasici echitha igazi ukuthi bekungaba yibo ubuhlungu yini esiba labo nxa sikhangela uJesu esife endaweni yethu engelasono. Ngicabanga ukuthi impilo yethu ibiza guquka nxa kuyikuthi amehlo ethu lenhliziyo zethu bezingathintwa ilo mhlatshelo ofa kungela sono. Ungafunda umaHebheru ngo12 verse ngo2 ukhuluma ngokuthi uJesu he despised the shame wathwala ihlazo wafa waba hanged between phakathi komhlaba kwezulu lomhlaba waba semoyeni abantu badlula bemthethisa bemkhafulela enqunu waba yinhlekisa wathwa. So ngiyacabanga ukuthi inhliziyo yomKristu kumbe yesoni kufanele ithintwe ilolo thando. Yikho umpostoli Paul athe uyakukhulekela ebandleni leEfeso ukuthi bemfisa ukuthi ngaliyalwazi uthando lukaNkulunkulu lithintwe yikudepha kwalo lobubanzi balo lokujula kwalo ngoba alusoze lutshinye inhliziyo ifanana uthando lukaNkulunkulu. Umhlanga kutshoyo yikho kanye okwenzakalayo la khathesi kuthiwa nxa silokho sisona siqhubeka sibethela uJesu kakutsha khona lokho kwakusenziwa kulelana libundlo silokho sikwenza sihlobo esithandekayo. Ngiyamkhumbula uJesu kuJohn 8 kumama lwana uthi bangapha abakulahlayo uthi abasekho uthi la mangulayo hamba kodwa ungaphindi wenze njani uyosona njani. Amazwi athintwe ngcube lapho ukuthi angakukhulula uthi ungaphindi uwone futhi lamandla ungaqhubeki usona ungayibala imbali kaMama lwa akasabuyelanga futhi ngoba amandla wamukela asamukele namandla. Wathi uNcuba hlasibalele uHebrew 9 verse ka22 uzuyefika ku28 akuchaye ngesiqobo verse ngelika 22 yes ngempela umthetho uphose
uphose ufune ukuba izinto zonke zihlanjululwe ngegazi, njalo kungekho kuchitheka kwegazi, akukho ukuthethelelwa. Ngakho kwakufanele ukuba izifanekiso zezinto zasezulwini zihlanjululwe ngemihlatshelo le. Kodwa izinto zasezulwini uqobo kube ngemihlatshelo engcono kulale, ngoba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwa ngabantu eyayiyisifanekiso nje kuphela saleyo eqotho. Yena wangena ezulwini uqobo ukuba asimele phambi kukaNkulunkulu. Kangenanga ezulwini ukuba azinikele njalo njengompristi omkhulu engena endaweni engcwele kakhulu minyaka yonke legazi elingayisilo lakhe. Ngakho uKristu wayezahlupheka kanengi kusukela ekudalweni komhlaba, kodwa khathesi usebonakale kanye kuphela ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse isono ngomhlatshelo onguye. Njengalokhu umuntu wamiselwa ukufa kanye, kuthi emva kwalokho abhekane lokwahlulelwa, ngokunjalo uKristu wanikelwa kanye ukuba asuse izono zabantu abanengi. Njalo uzabonakala okwesibili, hathi ukuthwala isono, kodwa ukuletha ukusindiswa kulabo abamnikele. Amen. Yabona indaba lapha isisilethela isiphambano lenhlawulo kanjani yesono. Ukwathi ukhuluma laphana ngathinteka kwafika umcabango wami ukuthi hey, nxa usuvume isono sakho wasethulela phezu kwenyamazana, uthatha igazi lenindo laphana ezimpondweni kumbe lechelwa ngaphi? Kuveli. Ya, okuthi ukuthi uNkulunkulu uhlungithwalele ini izono zami. Sizayithinta lenxa siyaphutsha. Ake ngikhangele amavesi sanibona wabale manje. Sisifundani kwalo umbhalo ngomsebenzi kaKristu kuthabanikela lasezulwini na? Siqhathanisa lokho okwenzakala ngaphi emhlabeni. Siyabonga mfundisi. Ubhuti uThalent ufunde amavesi asiqathanisela lokho okade kusenzakala izolo lalokho uKristu asenzela khona namuhla. Izolo singabala uLevi ngo4 uLevi ngo16 uyasichasisela ukuthi inkonzo lezi bezisenziwa njani. Bekusiba lenkonzo zansuku zonke. Ebezisithi umuntu angona uzafanele ukubisa umhlatshelo njengoba sokukhulunyiwe akuchithwe igazi. Igazi umpriest ubengena lalo endaweni engcwele. Achele kuveil abese ninda lempondweni ze-altar incense liyana ngithi. So uzananzelela ukuthi inkonzo yansuku zonke ibiyumsebenzi kampriest uphelela endaweni engcwele. Lokho bekusitsho ukuthi izono zabantu zingene zisebeze egazini zasezitransfer za kusanctuary. So umnyaka wonke izono bezabantu bebethethelelwe kodwa irecord yayo ibikhona ukuthi bonile. Bekudingeka ke inkonzo eyenziwa kanye ngomnyaka ukuze kuhlanjululwe leyani indawo engcoliswe yizo. So high priest abesesenza ke inkonzo eyokubulawa kwenyama kwembuzi emele uKristu iyehlambulula. So ubesenza umhlatshelo wakhe kuqala lendlu yakhe abesesenza kumhlatshelo kaIsrael angene ngangale kwani kweveil. Inkonzo leyi eyakanye ngomnyaka ibisenzakala ku most holy place. Lokho kusitshona mfundisi njengoba ivesi sichilo. Kusitsho ukuthi lokho bekukhomba umsebenzi kaKristu oyizigaba ezimbili. Uveza ukuthi uJesu esifa lapha ngo-AD 31 ungene kusigaba sokuqala. Ngo-1844 ngokubhala kukaDaniel chapter 9, Daniel 8 kusiya kuDaniel chapter 9 wasengena ku-second phase ngo-1844 wangena ke endaweni engcwele. Yilazange athathe sifa khopha nahle wayezulwini. Hayi, bengifuna ukuchasisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lihlakaniphile kakhulu. Ungafunda uFirst John chapter 1 verse 9 uJohane uthi silomela ngithi nxa sisona ulungile futhi uthembekile ukuthi number 1 asithethelele izono, number 2 asihlambulule. uJohane wayechaza indaba yesanctuary yomsebenzi kaJesu ukuthi iministry yokuqala iveza ukuthethelelwa kwezono.
izono kodwa irecord yangikhona isalinjani talent ikhona kodwa izono zithethelile ibisisithi kuyadingeka ukuthi inkonzo yokuhlambulula uJesu angene kiyo yiyo athi and cleanse us asihlambulule yikho esithola khona ukuthi kathesi uJesu usendaweni engcwele izono zonke ziyathethelelwa zihlanjululwe ukhulunywa ngokususwa kwezono ubuthalenti singaku adla iqedise ngokuyihlanganisa lo Levi ngo16 verse 29 kusiya ku31 la nxa ngasozuyibala kodwa uyitsho nje kuphela okuchiwo ngumisisi Mhlanga kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise njengama Kristu anamhlanje so uzananzelela ukuthi uJesu wathi esifa evuka esiye ekhaya ezulwini kazange aye endaweni engcwele waqala waba sendaweni engcwele so esuka lapho wasesiya endaweni engcwele 1844 kuhlanjululwa ithempeli ekhaya ezulwini nanzi izinto ezimbili mina emfuna ukuzigcizelela eyakuqala lapho kubantwana bako-Israyeli nxa umhigh priest wayesendaweni engcwele abantwana bako-Israyeli babesala bethandaza isono kasisuswe bezithoba isono kasisuswe kubani kimi ngoba umhigh priest nxa esuka endaweni engcwele ephuma nxa isono singasuswanga wayehle afe khonapho ungayisilo laka hayi kuveza ukuthi uNkulunkulu ngeke wathatha isoni asisezulwini ngoba izulu liyafika libe yithotsha number 2 ngesikhathi sethu njoba siku investigative judgment kathesi anti-typical day of atonement nxa abantwana bako-Israyeli kwakuhlanjululwa ithempeli i-earthly sanctuary kwakumele kuhlanjululwe lemizimba yabo both judgment and carried nxa kwakuhlanjululwa ithempeli ku-earthly sanctuary izono zisuswa kwakumele kususwe lesono yibo so lapho silapha emhlabeni kathesi i-investigative judgment iyaqhubeka kuye wonke umuntu ozithi ngumKristu nxa kuhlanjululwa ithempeli ekhaya ezulwini lathi kumele sihlanjululwe isono sisuswe maforo awuyithathele khonapho ukuthi kathesi njengalokho uKristu esendaweni engcwele ungakhangela okwezolo angithi uLeviticus ngo23 verse 27 kuya ku32 uyaveza ukuthi laba abasabe bengazihlolanga balungisisa enhlizweni zabo nxa umpriest wayesiyaphuma endaweni engcwele babequnywa besuswe ebantwini bakubo ngibona ngathi sisemumeni ofana nayo lathi kathesi ungaxwayisa usithini singaqinisana sisithini kule indaba emqoka kangaka Kristu sendaweni engcwele manje uJesu usendaweni engcwele nxa kulesikhathi besimele sithathe ukholo lwethu serious yisona lesi sikhathi silobe sithandekayo kuthiwa babezihlola bezile lokudla indlela ababeziphatha ngayo bekhuleka bevuma izono yikho esimele ngabe siyakwenza lathi ngoba nxa ephuma uthi ngilomvuzo wami uqalise endlini yenkosi amaKristu hlobe sithandeka line limkhethileyo uJesu yithi esiqalisa ukwahlulela asikuqapheleni khona lokho vele ungahlulela lo ngasomKristu wahlulele ungathi laba abalungile abanye bonke abasalunganga abesebuya lo mvuzo wakhe ukuzonikeza lo lalo ngendlela yenze ngayo hlobe sithandekayo indaba yesiphambano ayichiphanga indaba yokuthethelelwa komuntu ayichiphanga kwathatha uJesu ukuthi akwenze lempilo yakhe esekwenzile kukhona mahala kithi sonke asikwamukeleni senzelwe konke ayisondaba emelisethusa sikwenzele simele samukele sinaye ummeli onguJesu nxa isahlulela engumeli we are safe singethukini sihlobe sithandekayo yikho Romestana hayi kufanele sinikele imizimba yethu njengemihlatshelo enjani engcwele njalo eyamukelekayo kubani uNkulunkulu kumele sikazibona kulobudlelwano kulezi zixwayiso yebo okunye umaforo akuthinta lapho kukhumbuza ukuthi uJesu kamelanga wonke umuntu nje bonke abantu abavumayo ukuthi uJesu ubafele bonke abavumayo bonke abavumile ukuthi uJesu ubafele wafa endaweni yabo kumele kube yibo abafayo yibo abamukelwayo
Yeah. njalo umKristu olesono Yeah. esingavunywanga usengozini yokuthi uma ipriest uzaphuma endaweni yokuncengela isono singasuswanga and khonokho kuthi ingoma isikhathi saziwa sona. yeah enye ngiyithanda futhi ithi sizakuma kanjani naso indaba uThixo uzathi ukuthi kuhle nce kwethembekile ngoba kasi uJesu kuthiwa nxa ibizo lami lingena emthethwandaba ngoba umthethwandaba lo kaso ukukhondema abantu mfundisi ngoba abantu kungakhulunywa ngejudgment bayisaba ukuthi awumlimi ufuna ukusicala ufuna ukudinga okuthayini ngempilo zethu okuba hayi uNkulunkulu ufuna ukuveza uthando lwakhe lamandla okususwa kwesono emuntwini ngoba i-character kaNkulunkulu yiyo kumele ukuthi ivele ku-judgment ukuthi God is love uthi uNkulunkulu luthando ngoba usathane yikho akuchallenge uthi uNkulunkulu lochuku futhi kalandaba lo muntu amdala futhi angakenze lutho so uNkulunkulu uyaveza ukuthi luthando ngokuthi abantu uyabamela uJesu bonke abavuma uJesu ukuthi uyavuma ukuthi utalent ngiyamazi ngebizo that's right ibizo lakhe libhalwe emanxebeni ezandla zami ibizo lika talent bese ligcinwa ke encwadini yokuphila so sisesikhathini esesabeka mfundisi ukuthi sithengisa amatamatisi sisiye ebanki sisizala asibeni kwazi ukuthi siphila esikhathini esifanele ukuthi inhliziyo zethu ngazi yaphamkamela kuNkulunkulu isono sisidele endummeli abe sesimela icase siyayiwina mfundisi siyayithola siyazuza umvuzo wethu nje ukuthemisa kwevesi lokuqala awuthi talent ahlasifundele uRoma 3 verse 21 yes usa ku 26 usayivula wathi ngibe ndibalela le right hayi ibali Romans 3 verse 21 yes ithi yona kodwa kathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti kuRoma 1:16 ayinamanhloni ngani ngevangeli walinjani bengamandla kuRoma 5 verse 8 abesithayana uNkulunkulu uvezi luthando lwakhe ukuthi ngalokhu ukuthi siseseyizona uKristu wasifela right okuhle ngayezoneni ngesiphambano kumveza njani uNkulunkulu sesiphindile leyo ndaba engiyifuna kakhulu yilethena kambe umuntu angakwazi ukumela amacala akhe na ekwahlulelweni isiphambano lokusebenza kukaKristu engxenyeni yethu njalo ukuthi sitsho laphana kusipha sibindi bani ngokuzehlisa la ngokuphenduka maqondana lokwahlulela na thina ngokwethu ngeke sazimela yikho uthiwa uSathane uyabe lokho ephoyinta misisi mhlanga wenza lokho kodwa uJesu bese wakwenza kuthiwa kayalo uJesu wakwenza kodwa wavuma wathethela mina kangithi ukuthi uqualifya ezulwini ngokuvuma kwakhe kodwa uqualifya ngokuthi mina ngiphelele ukukhava izono azenzayo so uThixo asisize bathandekayo sinanzelele ukuthi lapho isono sisuswa ekhaya ezulwini emabhokweni ekhaya ezulwini kumele sisuswe kithi ngiyabonga amazwi akho lawo angenhle ngizwe lamazwi kamaforo okugcina okucidezela lesi sifundo bona siqhatheke kangakanani ezimpilweni zethu kathesi isifundo siqhatheke lesihlobo esithandekayo yikho kwenzakalayo uJesu sendaweni engcwele uthethe indawo yami mina sona mina ukuze ngithathe eyakhe isihlobo esithandekayo akulathando oludlula lona lolo asiyithatheni indaba yona le sibe serious ngayo uyasincengela masinyana asikwazi ukuthi uyaphuma nini uphuma elomvuzo wakhe asihlaleni ezinyaweni zikaJesu simthembe sikhuleke sithwalelane imithwalo siyabonga andibana akhuleke othi lami ngihle ngitsho elilodwa esiphambanweni bathandekayo uJesu wazithwala iziphambeko zethu zonke kakhulu wayangena lazo endaweni enjani engcwele asibende iqiniso ukuthi uJesu sethulele konke iziphambeko zethu ngoba ephuma endaweni engcwele sokumele ziye kuAzazeli ziye kuSathane ungasalokhu uthwele izono kumele ziye transfer kubani kuSathane ngoba uza ukuthi
ungafelani na uJesu ukuthande wahla ukufela wahla kwenzela ukuhle na ngamafitshane uthi sikhulekele. Siyabonga mfundisi ubuza umbuzo bensithi nizawubuza abalaleli ukuthi uzafelani Israyeli. uNkulunkulu wenze konke thina okwethu yikuza kuphela sizidele enyaweni zakhe. Asimvumeni uKristu athatha indawo empilweni zethu asibuse. Asicimezenini sikhulekenini. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga sona lesi sifundo esiveza wena wedwa kufanele uphakame ezimpilweni zethu. Sibonga ukuthi isolution yesono iphethwe isandla sakho endula amandla okusikhulula ezonweni lokusikhulula ekufeni. Sibonga ukuthi uexchange ukufa usinike impilo. Udumo lobukhosi kukufanele sizasinje sicela usihlambulule sonke labo bonke abazakuzwa lona leli lizwi sicela ukusala singafani sicela ukufana loJesu bese siba khona embusweni ozayo masinyane ngoJesu siyabonga amen. Amen.